mumina no ase and I was also no be a mumina mo ye adwuma mumina mo to ade o wo say so adina say be wa yekese medam kai be wa yekese ntino there would be ase asama de no see ye na de kai say me de beba ne bast one o be 10 eno kwa me say won fama me na me ntusu na he wa me ganim nyantokwa wo hey chicken boy o se hate so hate ni na oye ni na we ka me say won ko nya ama me na wo de ni wo nya ye dey e ma wo ho no okay me ganim nya problem o nti na me na de me go wo krank to mu nyina o yes do man back to back oh so no obi o adwuma o ye adwuma radio so ni nya asema ene ko pa na chew na de obeto to ama na o pa wana ja pamna ene me fa ebo akwakwa no sa me kuhu Olivian Enterprise yes on say Ghana hasi eba no belakwa ni product na so papa only main distributor on say so na work no near our regional office ena na on say na machine so go yes ena na yekoto belakwa no ache asama make we and bear much bear cook bear fanta ni product ni na ma Olivia only main distributor o supply atwuma se nyina atwuma de tie kwabra ya womponia atwuma mponia on say fetete no ne wa atwuma district yes na district na atwuma mponia okay ngobi eja ni echem barekese ene nkaare ni nyina beka bo mu ni nyina beka ho ni ena atwuma kwa homa o nyina na only main distributor yes Nese o convert district be 5 yes okay only main distributor e wa atwuma no wo de janko atwuma yes okay only main distributor edema belakwa okay products okay yes and say new shoe say na drinks okay ma Olivia ono nko a na main distributor edema no and mpajo bi so bie provision store bi na opese obenya sa products ni na bia akọ na eso do ni kire yes na wo so opese obetu okay na okoton wa okay ne ho na eso do ni kire okay okay na onze ye wo ebu akoma akru na Kisa Junction wona we dey say nyira akwan akra aho ne ho aho du pin aze aho nyira akwan akwaba yaja na yin bana furu babu babu muzi boy isi am frakara about pressure bufa chesa onza wo ebe fili ba amon pa info no oba na ebe stressa me nim de ntia papa ya woni won pa de man ya de ya woni pa de man wo hodi wo mu so ebe si yen kati segment bi ma me nim sa segment na be ya ka me nim de ntia one day we yin zao okay so akasanti we yin eh olaja oso akaze o akasa de o fo bonne so pa ba ko bi na nya bonne mate enti olaja asana making enti ma Olivia wo ebu akwa ma kru na Kisa Junction wona debi enti me so ye ne watchma se nyina kwa nwoma emponia enwobeja south north nyina hini ba bia dey kwa nwoma me ba cho ye ba ebu akwa ma kru na Kisa Junction wona eho ade be hu Olivian Enterprise number no hia me pa 0249 91 84 91 0249 91 84 91 odo fra wo se eben say ana na say what is a belakwa wona ye main distributor into ometu nko mo yes ometu nyama na nyedai enko ho asa woni pro and wonya brem ene efiada edu fiada say so de dia na nyankopon e ma ye nkwa ma ya hoodene
The Friday YouTube papa. YouTube for. The Friday YouTube for me mentiasi. The Friday YouTube. So. Ya catch us Saturday Sunday na YouTube is pay. The for 2 days could be 100 million. Aye. Let's what me dey adi. What bring out you na. I want 100 million. Na aye, I'll go to power. I'll go to power. Mate, na eno zuwe. As a magnet ya, who breed. Yes. And a do Fridays here, Silvia, Ayana, Yenon. Wanaja. Smart cracky, ye the mount, and the news bend na war ho, or aroma means you. Mutie. Mechia Gudawan. Upika and carry to Bessetia. Gudawan or beer to Master Free Mind. Okay, free mind electricals, a crew from Jeso, yeah, nature, Omuna, Beauty, Anna, or call Addis Ababa. Addis Ababa, yeah. Once we're beer to Ma, only MC. Okay. Omuna beer to. Okay. Come on. And Sunday we are probably so amount for the woman's number too many doors. So I need to see the pack I wanna. There be so they may say. I'm not able to at 1 be. Who if you want. Because you're back next week. Matty. Cut. On say amount for the woman's send the braba. Okay. Drinkers Association don't know by a butcher for say Dr. Siajo Mon Pabwa. Very interested. And we are call Yako Soroku. For so no much being escort. Okay. Because we are some bedroom or not a cushy from where they buy. You made the bar lot to for Michiamo Gabi, so maybe will be a Michiano. Ah, oh, some Michiano, may buy my meton, almost we do more day, a buy. Okay. And I need for be Miss also we do more day buy. And they Ghana Gas Association. Ah, Namazoku, Omoku, Ghana Gas. But I'm in you. I know your mom are you Ghana Gas Association. Sujadi for. Sujadi for no. Gas now, this is my fancy ram prime tree mono. Almost more. I have to tell you, Master, but. More president. More president. More chairman. Chairperson. And I, yeah. Young boy. Omobi. Chairman. A friend. Nanaya Amankwa. Anigyie. Nanaya Amankwa. One day Chairman. Nanaya Amankwa. But meet you, or say, boss, meet you. As a 10-year muscle. But when you may be over, only says your mind to tell you. A been there. Any kind of Toma. Ah, Bis. Yantezo. Moto my ente so na na to ma so de ko no mo say eno na boa won say nko o twa mi say na e wo so won say o mo kwa na nka e wo so na e ye kekere ebe so on to aso kan bo e ntwa ile bi live ni bi because na nka ye kekere na boys na nya interest ewu no aba o bi akaka na no wona wo say starter no toma starter that's why starter any edition edit starter ka san ya to aso aja ko enti ka oga na eko ya wo su ni nanka Kevin hu wanya interest room wana je say bia Kevin oh send dem fato na me dey ko me dey to nanka e bia wo hu na e bia afraid pan say oh na ni je no say ni say on say e trate amanfo enti o mo sin ka be yanka ban tete tomaso say dey be on benya bia dey tibe how am na mu nyina nie Kevin how am na mu nyina nie abrante oni problem asa me problem do wi ase wana jankwa enti aya ko ai ena omo brazia ya dade shete ni bi ai just support enzo so no ya nteso hey biase me ba jo ma mo TikTok no to ndi akoso TikTok so ma unu mo pa jo mo na TikTok se si Katakyie
FM wana ja nanka bia on say tipen de so bo Isaac de ono Brazil de na ni jon se si ngro Brazil de onuro oye number 1 oye sofo awurade okay oh okay enti omusin ko tete so se de be metimi a raise no for no apompe se de be bia tipen ana Kevin kra hu a o madi ba Kevin ni o mese mega de na ni je no for but o jo so ayi na so si susu no for na no kwa ti mega da se why sheet ba ko amina mka chiro wona ka jeme amina mka chiro eti ho no o musi ka ban titi suma wo no mu ntimi fan shedwa se de be a boys ni ho a o mani beche se to me kan na ni aje ho pa se to so o producer no ko enna ninth way aja o so ya tete ni ma so ya no so ya nte so kwabra obi asa wie ka no me ba cho tie ko me ka mo ko boss ba fons wana ja obi how enya how ko ka me ko ayi boss ba obi how na me ka no na ti o ja ze ti ma me kan aja me no akọ se me ni so twa me so ma me nya na me kai kafra so ba juma me ntimi twa se ko boss me so ja ka twa ntimi ka ko so me nko me se wa daro ma e be kwa o mo so how no me se wa daro ma e ko guess e tie me no money ti hatepa on se di for so how ko be se di how de o mu assembly man wa yi o mu nko how you are ninth way musu ko be nya o mu abane ntiso tibe o mu ntiso kwana no mu ntimi enye de o mu so mu pentinti ano mo pentinti yefe because ayi kotoko no ke tie me na ni age soja man okay nanka o mu ntimi ye de mfo mo kama se de be ya boys ni hu a o mani beje na se o mo ha mo so de to Ghana abem aban ni mu kakra no Ghana Girls Association GGA mo president aya odara no das yo se me mfo mo de but now I say now we try me so too much tipen wa mo wura mai odara ma ade ba ko ampa me ka bi pa e toma no toma de ne boye de e be ha mrantie pa sa trupa yo ahwene bodon akusumun kane ndi papa e wo so se marakas no ya me ka marakas ezefoni ena na manu odo munku ati o dai ni baba ahwene ni de boye de en person comme on est là se ahwene boye de e mema bibli jamdum enti mesre titru pa aboti fo na mana boye de no omo makwa ko tugo o mesa so no omo sa na jeni tikaga na ban tete so dan ka ye ti mo fo ju ti ko fo mi meton enya sa aboti fo di fitogo ba feta ne sa tin te police ba de oyiwa papa to ma ne mo fo mu ja enti mesre Ghana ban ani ti pa se de be ya amrantie ene asofo na hefo ni beti wo pamiti awrade ese to ma de ye mo obi a toma di obia be ma bia ni ki toma ho papa se ye to na fama ndi papa ye be toma nko ade se so kane a ndi ye be kwa ko somu ni ya pa ni ye bodo di ya ni boye di ya pa so ne de na fe Brazil ne so ye tete ni maso aso wa tanka ho ai adaro mako oh me se Brian no Emmanuel ye de ene man tu se do kra bio obo bi asam akwa no mu ba ko nye bi se guma ifi do kwa no kwa na aboro to fa de ko yi dia ya ho di rose bi atu finfini oza aso se ni so akono o se na konfo akowe me monidi waso across no sa tibi o de ko bye eti papa Brazil so ne bo ba fo se dia ya nkasa association pastor akudhwe mu ade abana papa nke be boy papa onye Australia ek Brian no boy tinto esi uko
hairdresser for you asensan who say we abaya we ma we abrowa enti say brand bo ba form na say guma and we share 8 years ni question na we young enti ebe boy papa enti sani mara no boy dey tie ye tete so yi ye na say and night to so papa dey work anya tam ketua anso say professor and we share kutunkuru na eda obako oba wadi 912 ma bona se no ho ba nya kono na 12 bo ayete ene ka wonya 912 bia ohwemo mu se ohu bibia clear papa ba se empa so ye de ahoni guo no na 912 so bibia nchina mu no ebe ye fe ba na mu nya che maternity da ade bo ayete ko mo bi pa sitie kura wadi kuru no ho da ho oko hu na ase funa ya tiche ne be che for community motor enefe enti aba mesre ye madam nyefe na ye bia yapa ene de ba ye mema me bi kwa wonte no won yire no de ba shiti akete na eda tunkuru na eda ye ba sa efie nyefe efie nyede ba ye tete so a obani pia we do 20 city commitment to 9 we ato anwene ato bribe papa bi abe bon ho aboni ya wani kuna ni adi ofie ti se ke ewa wa opo ya wo ko fie because te fie fe on pa bonte nti aban okay e manu fie bi en favor yin na man gana na e dia ti e wa Mate. ka buswet ma kan gana ban sa ni mo ni ye papa Tipin. senior But that's why. na mi sha so But that's a pass one no one jaya adwene. Why? ni ma ba ye tintin ne Na with me foa ene ma paso. I say here and the furniture home. I say no furniture home. Titlu kwa kuma teacher man kwa report ko ba bia furniture home. Anti baba kuma teacher report ko bia. I say me kwa no bedo. Anti o na ni home. Wo bia. Taxi driver furniture home. Teacher ko mo cha de okeji. Ta ko fun home hard. Mo cha bank te. Papa enya te oketua. Anti the pant ni a praise at the night to already. Yemani hai. Yo. Titru pa near no. Pressing. A pressing. Sai starter. Baba de go to pass a maracas. They say muso chika. Is it was that? We was say your friend Kofi Job or SDA ni ewo a year tanoso. Maracas ni su. Oso das why? Yes, we did so. Film on so das why? Say what is the food in why? It's only use maracas. We nya kasa maracas dey. Mate. Tipin. Alanisha why? Amen. Bonu masam so dey yuja magiato. Kevin boy. Super why? Super why said bra. Jinim die. You friend Na reji. Sabe, Friday. And Friday is also there. Next, I tell you what the baker be out. Now, they are telling it's a Friday, so if you be able to miss it. Best, what an announcement, yeah, Shassi, and chair till now. Nine don't want to say that you are much great ticket at 90.9. It's as I haven't seen Anigyie Fie. So what's it ha? In some way now can you be into where we are? Aha. Oh, don't be sure. Not one of for me. Sir. Okay. If I some mechanic. Me could be in the better say be a mutu. So when you to for sale. Okay. Neka as some chance say. Office city. Aha. You couldn't quite nyen. Two to inform why. Okay. Until me catch your telephone and I say, so what's it ha? I haven't said that. You cut a man for some a more. Son, your bra, your bra, and you one a job to association. What do you say? Back. I may try to say, I come on, na baka. Na ewa, I mean, when some may chance in free Tomano. Hey, I'm not sure every. My may chance in free Tomano. Nani? Yeah, and then Friday. My business, oh, doctor. Yeah, we use him, yeah, radio. So, they can be a non fat. Sir, my leader, across the way. It's in my chance in free Tomano. What's I say? Say, what you grandpa Tomano, and I'm Thomas Unti. One a jack, and Jack will be. Come on, crowns on the name now. Okay. Ah, your friend, and I'm Thomas.
What is it? Tomano. Say Toma who on for yeah. Sabi e fua Toma nguso no. Ayese fufua enam nguso. Jani aje. Ewa. Oboda so. Kwatrwa. Ese Toma ngu obasina oni be ma dwuma enne. What is it? Kabe yango. Sabi e fua Toma nguso no. Ayese yate emoa mo wa ya fa abomoa nguso. Nitu ya papa. Obenya beli gram. Beli. Okay. So na hwe se oba pa etwam. Na back belly. Ai Kevin. Bosh about phones say ocha pa. Miss Metia bosh about phones papa. Bosh about phones and electricals. Yeah. Or say kaje gana phone answer. Yeah. So obi per phones ahodo ni nyina obi iPhone Samsung Tecno obi ho ne bo so ofo adon ko da chi no phones ho ne nyina batteries chargers ni nyina obi ho na se ya wana mkoto me charger ya akokwati pa le be charger o se charger we da no dey ana mo se yeah o se me kan jo se no TV se decoders obi ho ana TV size ni nyina obi on the air yeah ana speakers ahodo ni nyina so obi ewo ho power banks ane ceiling fan a oda ho a na okuta remote na the control no standing fan so the remote ewo ho a odi control no rice speakers ni nyina wallpapers obi ho bulbs ring lights and cables 1.5 2.5 6mm 10mm and 16 ni nyina so obi ho o se men kan je se chakwa no ewo nkawi asi enyensa yes baako ewo girlfriend station opposite one ana opposite Kumasi station no one drugstore no opposite ana circle 1 enso wo ho o se je number no why okay we are friend why my friend is answer me hiane ma yobiri mate ana number no 0557 314 176 0557 314 176 yanko okay intino super se na me kan se wonya abaya pa etwam na ba case e bi wo ho na wonya fitting bi amega pa fitting bi hye no so won za mega so de nema de onim amagara me ne fine wo de ma me di bypass etwam okay sa se da abaya na me kan obi twam okay na amaga pam fitting bi ahye no okay na tomai ebia biem eno sa na tumi chomusika na se no hu we na ma motomanti a sa me bay na se no hu we na ma on botoma isa nse me hu toma sa ande a na se wokumikura na se na me ntan hu bi intinese asa ba me ho isa nse ya jire so ne bo aden entin e ma ne motoma so hu ana oba so de oni be makodem na se toma ngu asena umu adwuma ne ya den ma be ma no esan se empa so agudie ne be koso ebe ya nika hu sitase akese be koso na se ni na be ka bam na obi ani age a toma ne gu ho a toma ne gu so kama sa na efe ema agudie ne koso na nse san se o majire so a ema ne nya bie ntino ye kodem a anase ya bla penifo mu ti se tipe mu sa no omo ko baso a okay na se kwa mi tipe me ka tem se esa toma ni ntino ye se ne ma shela ko yesa so mo ka obi aduma ahye esa se first no na ya sa na ngate so but esa so ma ye toma so ntino ye se e ma no omo nya bi mo e ma nya fe na se wona ko ma nya fe ye mu so yo ba wo so e be mo na na me ba hono okay wo se toma mala kasra de je chire sa wo se wo shi jama pa wo shi jama mura na se ye bo cha ema mura mu ye toma ne yin de mala kasra de be bia hu ya what I say internet sro mo o ma toma bo no na fom so hu ma toma bo no na fom na se na ntoma wo se otimi enye esa se toma no odu go program gram so what I say toma no otimi nto aya adwembone na wo na jatrimu ne
na natoma trim sanse e mai petoma gu masne na na dwa ye kama ana wana ja ono na oye natoma producer na ze wani manager waje atoma nyina fra bojifo ni nsem ene gu kwabra ni komu se o ko program bi yes ana ma no ko tuguru so masa ye nya atoma ni bi nto na da gu komu ye dai enti wa ga ni pe bia ono no so what I say na dwom boni ni nipa boni de ifitete enti me god say men kan jaw say so ope liquid soup ade aworo nsa de dwuma bia wona eso oba ehwampa power zone papa deto in the hospital odwo any choba operators restaurants any obi biara individuals omo fi na benya eye liquid soup power zone deto edijuma na suye o afari community hospital wana me ba chobon frɛ 0241 513262 0241 513262 me god bejo so na Kevin kasa na wo wana jaso okay na wana ja o kan atoma ni we no kan night when dey kan ho bi Brazil we super mamika Brazil no kakra okay na me tinsi night when last one Brazil no me de okay me mpe me no munya adwen ondo ene say so if I say oba pan nam ho na me mpokoi anwo sisim se etie ni e wata duma akọ edwumanfo ane kumi kura kumi nuvu kun he oh the one menani so oba nam ho no Brazil emmo no ana Brazil ne kata no so ne po no ye pese hu ade no sine ni woni gani se wa ka yi so hu ayi tipens we dwamanfo pa tipens wa ya kata le meke wo pe ba wa heda ye no se de wo pe wo so oba nam ho Brazil yi omobi na taade no no fu anu tie mu se ehwe wonim pa se ehwe wonim ni ash fasima me wai suohu fasima etimi de Brazil de menya akomo nyina so se de ba ha ma ya no munya bi nto suohu omunya bi nto na nka ebisi simo ma ye mantoma do mana aboro na fom tomane de omoteto so de ba menya ko na mo mfa cheche abadin shawai suohu na membra na ituwe no okay me na ka mo me de akobia me na se me nam ho me nam no e ma ne ye ma ya no so de ka bi kire me but one jade abane de se me ka bi suohu night wear no obegu o pa o hene night wear pa obeka so de kwa asore esi na se twan me kwa yeti bona yeti se jalabia o se ye fulugu o oh rade e ka night wear de na amato no kwa nya na akosha atade bia nim bia ho ba kiri bia wo ko bi se kuntunkunu nya fulugu ko ba sha dia aba ti abai otu me ma so e ka night wear de nka like nka down ho kama na tokunto de dem madase so hu na se emu e plain na ndo ko ubo ni akohoma carry boy na fe no ba hwa ahwe that's why hu hwa yi wani madase Alismama ahaya Katakyie nte pona nka se video so so me to wa tie me ani dimpa ya wona Facebook a ya friend Mesco e wende Mesco e be signal say obi fro obo connect that so see as attempt to do something bedi bone bra it just Mesco go and pick go and call what you want any orusu wa hokra na don't call me again you asa you want to work don't call me again how any this is jelabia no sinna se twa obe humo ba pa na to a wa share koda ase se bi we na ye ko mo ti akoso no ye jelabia share no de koda no so depend papa yeah the part se men kan je wo se was ma kan nyina no oda wase nemu se wo behia mo ahodo bia oda roma ne ho ana awase yeko se wo pe eye vegetable oil no krenye o ni nya bi sanfra 1 liter
adequate 25 liters obi drinks awodo ni nyina no say Fanta, Coke, Malt, Tampico any Frutali obi wo ho milk sardine any spaghetti Milo any diapers ni so ensama ni nyina no obi wo ho na ye kan nya e wholesale to ba na obitu na dey ti individuals ni na momra majibi nkukufie se mo pese mo no shop mbe tukotumu so a obi wo ho Muhammad ni aso bi member taka among the razio we lose so memory dia we be intended to the culture we share the vida we no kwatu mo no pa agro abole kutu na ke I say the dia so we the one more I told you me ya something me ya stronger me ya longer me ya wise me ya wa me ya kete wiser. Nobody for show me love. You show me love, you break the ring, return I'm breaking the bone. Team this year, nobody for yours. No fidgeting, keep mute. I pray to Jah alone. Listen. And Jilly now say you better call a yellow part enterprise. Na yakutuni na bibianzo aye kama. Enti me pacho pi wadaroma. So what be a year provision store be na open yema gugun na obenyam fasoa. A new part enterprise or encourage Kumasi station wana a ho and a year ma Patricia Asari Dodona friend said soft mammy or did you know or boy my pa 0592 09243 0592 09243 na wajo so na ba man chia or National Ambulance Service or city pin what chow pa na or catch one just say uncle no one can say religion pa na minim na ba so eni jisa ne ma wi ho so bani meet you anti papa na medical catchers man 9 to your Mexico and you don't call me again don't call me again you know ukukra no and the plant in Fusia wanting and the pump a title in Tisia wanting and now don't call me again and the mouth paying classes here don't call me again that pressure will be going through you soon that's why papa a man a more jalabiano who just say and then you catch up my set no a night on to my na a man who you okay na you make coffee that's it Tipping, senior. So we there. I don't. That's it. Boy, Juma. That's it. That's it. Okay. Pararoma. Tipping. One a Jahane Kevin. And penny for baby. Must you all to see Sua? One chatting tea. A better buoy, no. And okay. Because ya will be out to see Sua. A braba isn't called Bonventimiamo. You will be to a minimum. And so now Bobra and Ocresa, you to see Swa, one chatting train yet, and Ocresa. Madame Mamo inquired a Mobwame. Medo call a year after community hospital. A year ultra modern hospital, Ukrainian Sessuano. The whole eastern part of West Africa, it been in Incessuo. At the interim Incessuan say, we patcho, you was special a year antenatal clinic at the mapping for na meka na maka no gidie ni ahotoso se so ye pemfo na wutwisu afari community hospital wono oni CS to wanta mapai empo se be CS ya ebi abofra no a woda yem no na wait ne so ahun ozoban ebi ani modu oso a doctor for ma kwan se chima anhwa na amfa sempanye de ama na emom se be CS so a you know din komo mo beti ase ase baby ni o no ye nye won timpo se you see yes ewradia yes ama mo na ni nyanza aye afari community hospital nkwane beba your special aye antenatal clinic e wo ho a ye de hwe apemfo na depend one there say oba ye ma education papa ye do fan je mu e be na is wodi ni ni kwase wodi food choice wodi ni kwase wodi insu esa wonum na ye surprise ye apemfo ni na insu na alkaline water awradia
ya ba mo na kokoro akoti awurade kokoro ye funu awurade ama ko na bakama sabe ba na home kama awurade a eni e oba wono wadum clear enye se wona jade ni bi me na maka enye se wona jade ni bi na nko ye story na nko ya yi for story from pharmacy oro pamam kokotu na edwa da ko si fiada antenta na ye adwuma wow tapemfo nyina yemfo mu yedum 5 size mu you say pe ya won say you say intima abodo na order funu no always we are active we are funu mu ama ma so a okra abofra no so no ho so wadene wow yes what abofra nka onzo bo ofafura a abofra won tene nka yes yes na se ma mena ya akwadro e ko hospital bi a ni kwase ye konto akon abofra no bo ofu Adazem. Now on say your eye specialist clinic ho. E ni nkwa na ye hwe ho. Ye nya hwe ho. Sa clinic no. E ni nkwa na hwe ho, ye nya hwe ho. Wow. Enso opeso hu ade yi a. O wa to ni kire. Obo wa glaucoma ete eseni so. Bra, ye be ni nya firi ho. Wo she glass, opeso yi firi na hu ade a. Ye be ni special na tro. Awurade a. Awurade newspaper ye mechanic ma yes with that space and also the buni wow ye home person bu bio and what dental and so ho dental clinic wow ade fa wo sene wanim bibia no ye hwa na antenta no Monday to Friday apem for no Ekusi fiada. Wow. Ana ese eni no. Aye duada, ukuada, remenda. Ese weekend so dey you see. Sa. I from one you. Sa. No bia na no me no bi. Kofi, we go jima ko na we mama. Akwa ni wi anwa mene. We anwa mene. What kofi na na me what ma mene. Wa awradia. Oh, enti e mo bi na no. Dabi. Brother yo sini ye. Na podom pem. Mo. Na we na ntene de. Mo. Na tiben mo ye kai no atawamfo tirim. No mba mo mu say de ye ka no sare tie. Na on say obi wo ho a oba bi wo ho a o jeze o ware ye no afi mfimi nsa awo mai Jesus fibroid it means am awo no kwan ana awo nso nya man kwa na nwu obi wo ha o ti bo adwuma no be wana nso jo ti me wo na nkwamo ano enkwa emwa ewu kongo di bani na charity bani shem kana fama da eye yawa da bia wa wo pa won bra ya was special doctors wo ha mo hwa wodie mu mo hwem mo ana corporate services nya say premium case ya health insurance ya je mo ya le bo ho ya fa kwankro ya de enko tipen enko ana ye general OPD service ni nyanza obeba obeyi card folder na obeyi na wakọ nurses room wo na check on vitals ye show diabetes ye show sugar ye show pressure bibia ni awoso ama doctors for na mo no o se dipo mba afare community hospital no doso na ebo ye wo doctor de bebe ntino ba unila won check na wona wose no lab a hudo ni bia ye Radia scan ho do nya so twa ho Radia na o se Dr. Jabao wow Dr. Collins ho Dr. Etumasi ho wow Dr. Collins ho Dr. Bina na ho yes ma benchia eye won say your word ho do ama fo sua eye word a VIP ho na ma me yare yakoda ho what I say na omomo wo sa word wo no next for more or issue mo no tie o me good very good o mo ni tie ko tu ana ya de no cream jame me do na ana no tatwa ji kwa na jambo yi one mama emeda eye amafosua ho room 5 na no kreye ahoro du wa VIP no room 5 yeah dabi be ba me koda no na ayi no VIP no dabi yeah dabi otipe no raro ma mesro room 5 ho mpa ne ewrade na uji de tense o koda ho a wa obenya wo fridge wow obenya wo DSTV obenya wo washroom won kwa obenya wo pay yes obeka hotel na dabi ward
yes wow mo obenya wo bed won kwa wo de na won so wonya chese wo air condition wasanya fan aka ho ani twem ko ba bia bio yes enye hotel ndi ko kwati mo so no bra aye hospital mo na your maternity block bi wo ho aye special de me kan yi udru sa maternity wa on say oh eto bia se emane ko wo and the no yes udru wa yes koda sa word we udru wa benya wo fan benya air condition benya wo fridge benya wo mattress queen size na wanya bibia anti se ho no se bia ka doctor ba on se ba kwa wo a nurse maternity ayi for no midwife for no mo nsa no wura obama se no yes o mo ka ko first one yes first one second ya on sa mienu third ya on sa miensa fourth ya on sa enai enum no ne de wura se wasene bia mo na ye hutimi woman ye dey so be coffee no dey see dey da ho onko a woni kru da ho wow onko a woni kru da ho okru person be sra okra na o okra person ke kemu ko be kemu ho wow yes aye doctor waste the poor one Dr. Osemensa en sama djumani bin no enti aye afar ko bitu hospital ye kasa enye kasa ne ye po adwuma no ho adwuma no so ye yeri die wo ye ka fo ado bone sabe bepe mo na won di wo mo e wa woni bibi e me ni etwam na yare ko afoforo di papa fight the body so aye bebe ni vo eri bi awurade a obi a o yare o esiri first act ya body so wo kunu kura wi oni ba fali a nyasa ni mo awurade ebi wura ba desi condition ya obi wo say wa yemfa e wa fari e bo wan ka yo kwa njempo so be ni kwa so number no a obe frɛ no aye 0240 17 6502 yani Edinkra Farms ndi hwe ni mu wana ja mo yes papa ye che no musu beba mo free eji obi ho a no tie free tech ana eba obenya egba ho nkawe ka sele se ye wo de yakọ egba ko menhyagofo dia emfuru bi fo de yakọ egba ko menhyagofo enkawe egba ko nkawe de enti se mo free tech eba obenya ka ewa won junction airport about obenya bi krofo obenya bi egba ho nkawe ka so run about obenya bi yi chese junction obenya bi wo ho so fla obenya bi wo ho yes no aba je eye treatment papa and that's what ja ana mama ya say ya wo tu siesua on chetintin ye eye na am na tu saban tu ho no kresa nya no kre wana je nya no kre sa adentia aminti so to siesua on chetintin nya no kre aminti we ya waskafo ma bebre ho a on papa bob brought to but still ya no how mu komu no ano den but you obi o ha e mu tu amrem ba wa peja abempa kese enti se bia ye wu tu sie so na wo na ya wo wa tu sie so no want to nye me ya menga no se ya wo tu sie so dodo na papa mu yes adefo but metri mo de eni ahantan bi ahwo mu okay no papa de no mu ye na abedi dwomu adwuma cross menye ti bedu time na papa no ni ho biem no na de aho kire ye de e brewo but obi a wona to am no be for say obepie abe ni pa kese waja say it is hard in the first na wo ben ne no se ni pa ni wo ska say da ma say anaso wo da padie bebre map wa akra no wo so am ho body a wo pa ja padie kwa kodi abonten Isabel nyejuma biem okay nti obi wa ya wo na to amrem but enema a wo ye no
ano odin ano ko ya wadefo bebre o mai ma e obutu amnem ya ho forma ntu sie so but o man ho ama ho odin ne o mai gina keka no ama ma pepeja but o ma o 3 year de say ya wo to sie so mbapa we ska mbapa ye MP mbapa ye minister na wo boy no wa mo ni na oba wa mo ni anya de na wa mfo so anya wo dia wo pende fi ma wie na fe na busuafo no be se ye be che ajapade na be se enti me de meka ne se sa be no so wo abrantie na wa pa wo bi na re show trip se ya wo to sie so nti no wo nche ndentire ya sa de ni obi mo nkona okay ni obi e chonda ase na onze ajapa for se men kanche wo se ope task I Twyford. And the who here? Yes. Then see there. Once only main distributor at Twyford. Yes. So we are aware. And so 40 by 40 rustic. 60 by 60. Ubu ho. When you na mean Twyford typhoon na ubu ho. Twyford typhoon na ubu ho. Ana ajapa task and ajapa doku. Ajapa task no. Once you wo afari. Ye ne afari community hospital no. Me pacho plan wo yo Italian doors e wo ho take wo ho ya wo sink e wo ho me ba the boss fo na wo kan yo taps so wo ho sa WC a France ya me ba me de me client for a me de ho anu moto ni ma me ko to ba bia me de ya wala ti me na do be ba yes se be ton ha na de ye oduma ni bia nka se mo when e ja de ani oduma yi ti me de me nkrofo bia o ko from me Russia ai better pipes o ko ba yes unsa beka mi bia fa dance e o de me ko ba bia wa twa e ja wa ajo mate esremo enti se be family jaju me ba to mo de me fe ne kra se wa duro no ono be che o se de tu aduaye mo we de to kitchen and you free on obeche was chese wanya ndie obeche se we de yewe on obo on obeto fie redu a onim dem enti obeti ma to kitchen de akoto aduaye sa bo no ba obeche se we ye kitchen de we ye bedroom de ba ba ni su ko eche ba what I say tax no moto munnim sa obeche what I say ayi do ha ye fan to aduaye o to kaise eso ya tra ye fan to aduaye okay this are what tiko anya wodia sakura ba ina enti ana de o be traw let what I say wana ja ana kasa no wana ye the CEO wana ja consult and odi ejabata as one dance eche no number no ye 0552 953 440 0552 953 440 friend ebejoso Kevin boy ya wo tutu si a wo nche tintin ye no bre okay yen sanso nche etiefo bi sa bewi ye ba ye nana no na ebu ato se ya wo tu si su a o nche tintin ye suba menena no me ya adwen menena no me ya adwen 100% say ya wo tu sie su a o nche tintin ye ene say ye hwe mpanimfo a omanya omuhu omuma omuba say ye yanka say generation yana say ye time ye wo mu ye hwe mpanimfo a omasisu a omanya omuhu mimbodin but ya hwe omanmu a yetimi hu bi ne ye hwe omuma na suohu omuma no live omu live what I say enema omu fam won enema eda tutu akoma ma omu fekeke na obehwe obi a yawuna to enye we nya amene mo ebom what I say ebom pa ne yawuna to tokurum pa de pa ko tokurum so ansa na be pia free bon mu no abesi asase no so ansa na wo free asase no so aba free bo ni bi no ana esie ni bi no na mfifi kirefo atew no yede no adokono a ebeyeye sa what I say enti no yana no mkasa say ya wo tu sesu a onja 3 no no kure enye say ya wo tu sesu a
no I tintino yes on chat tintini ye esan say ya bo foundation ni bi amon na say arobono wan ka so obomu bi wo mu fa and that's obomu fa kwa obomu be one 1/3 kwa awko anim wo eti wo ko bebre aka wo de ngeka ho se de be ya se wo de wa adwen no e be ya adwuma se de ya gya ho ama wo no obetimi ahwe so na wo so wo de eno no afa ho aye wo de na emom utranya ye na ye kwa wo to amena bi mu pa wo be firi ho no ma pie no na atam no mu aye wo mu tu sie so no omu ko beble wo ye de kwa wontimi ntu wo mu bi a enti no se ya nam kasa na mo kan ye no me no mu ya adwen pa enti wane ja se wo mu se obu o ho aye wo ntu baabi amena bi mu baabi bo timi yire ho wo ho no but probability say ya wo tu sie so na say odifo bi wo a wo be so be ko anim ni sa ne ma no high so wo ko wo tu amena mu ho baabi a wo be bele ansa na wo gina wo na so sa pepe. Okay, Kevin boy, that's it. Tibe, Senior, you to see Sua on chatting. Papa, you're quite cheerful. The Biame cancer, Katakyie, you will know Papa be breed by a tear for pa. And to a way, I never afraid that I say to say, your poor my Katakyie. Yaji ni sha obia face ya on say any problem na tibe yabaje ni wo ale yejina 24/7 ba say Anigyie de ni edwendine nam pa na obaje ki pap and rest up wow and you feel kill you good na only say ajapa beauty salon zo o shut down yes come on about and wig making obaya ma wow normal nails wo ye gel nails wo ye wig installation wo ye frontal pony and pedicure manicure ni na wo ye normal police no salon yankopo ya ma ene ya weekends on board weekends on Friday wedding engagement program be bia no wono na ya ma ye se ye ware na se ye pese e be sisi ye ho a Japan beach salon ya ma na wala pony baba no je dey ka pony wo be ma bi o no ba be tena so baba bi o mo ba no so pony before eyi obani ti duare na mo bi pie ma wu de oyira ne ti abam kama papa eyi obani ti dua pie pony ni sa mo ke ru no mo bo ne kaka ti atin se papa bi wo yi o hwa kwa ne sa we ti ne bi ni fi na de wo mu ni ma me no ge no a ne ge na papa na wale no ne ma me bai no say eh akusia comfort akrai de wa de afa ene ba ma say adema wase fa woyere ni tiam mantam je ni bia enti edena bia ma ne wegi ni kuye ma oyire shoponi omo keru papa ya japa beauty salon blane be yo ba ni tidua pie tie wai to aso na mani je papa japa ye die ye ma mene na nanu nya gbo muti we can see fa o girlfriend bra bo ni ti fa oyire ni di echiri aso pe yi tipe me dase enti me pa cho pi se ne a tipe kai no number no 0554 389 308 and 0553 099312 na Japan beauty salon ajo so ye wo eye afari ye na Japatas e wa brusan krum e bia so e kama tipen ma minjio empay forces ye wo gutu si so a on chain tintine ye na kakra me so maintain ho a metima area mate ho kakra ene me so madua metima kire abrabomu ahyase ene abrabomu ne katu se obi bi kan wa abrabomu a papa aya na wo mwesa sisi ya kase yefiri ya akonkayo sisi ya na obi start wa amuna nkwanta ya kase nanti ya denya powolo ni pakoro di kan bi dwajai enti papa owo me se ye wo bitu sie so on chanting ye no abrabomu foundation a o ma no papa be bato wa bon se ifie ya se ye school kwa na kase ye to so a de ya be se akwa viesu of former se wanye skaba no ya sabi na be fam usoma pa ana location ni susu a ye mu bi firi no papa be superstar wa bre ye ba bi wa ha se owo kroma living different from ewo krase
ti se obi wa kura se obi kura star obi nsoroma so adum ewo no mu so pa ba bi owo no amana na ya wona tumunti e ma ni nsoroma ntimi nhyerɛn kyɛn obi a wo kuma se a ɔha ne ayɛ talent case ɔha ne ayɛ one show ba mo wotuma pie akoshow talent am obi ehu de ewo mu no obi o hye kura se light ni onim de yakɔ enti se ye wo to sa kura na se wa obabrɛ asɛn wo pie de mo ba krom no kromfo no kora daada yeyi o ma mo bobo sisi ya ye wo place o ni bobo pa hye to krom enam se ya wona to omna mu nti abofo wai enam se ya wona to wonti nko gire bi kwa nko bo ma fofo kwa hu no nti se akurase niema no e different from krom sa na abrabo no so ye bo no dia ni papa ni nsem wo bi no so wakaso wo ya dia ma ne ba papa e different from ye no ma ye di ko bi tiba ku be ye aduane ase ya to wasade se de be pampan be ban kwa mu kakenti okoyesa on pese obambe buntu ase akwase na wodi wom ade asunku enti papa ani diem ye wo bitu sie so a won che tentire ye no ye obi a yiri papa ne maama bibi woni nsem wo hia boafo owu kroma niema bia odi ni sa som bia ekoso chiu enti se dia obi didwa na o hye sum se location nya papa bre dia wo ye no dise obi meka se ye wo bitu sie so tentire location wonya bebi awo no eni bebi awo kekono o ya ben bayinfo bi enti se ba sa ani diem pa ba wo location nye wo hyeto krom wo hye bubi mu a ade na wo ye no eye efe but obi ani obi ehu bebre ti bresa menamfo no obedu ni bota ye kwaro wa bre obewu afiska no ka ba kono ntimi ni bio enti ona ya wo matusie so no ye wo ma mfa nation ye e wa brabomu na bibia opebia onya na quick kakre bi le tiri survival se dia na yana na kan waneja se etoda bia enya adwuma ye wo hiafo ma o ma build kama eye wo ba bebre che wo bia ne papa ne ma me se wo ba obetuma takuru unia pa family ko me ba ho obu ho a ye wo ne tusie so ye bo ele foundation ma no but enne went be anyusu ade na ma obi odam menemu no abefa honko ababa be make am say yes ye hwe bi obi ti say ye papa kere Japan a o kan so to PK ni sa ne mani ma no PK ni sa ne mani ma no so no ye ni anka say papa doctor o say mensa na no no kan lifestyle che no e just wa brepen papa be ka so obo ane ba e simple chen na ye papa bibi ni nsem se papa ka so obo ane ba pasisi papa to abre nti se ne ba bia ba obato sie so papa ba ne ba bia ba bia si bia obato sie so nti se o ka so wo support keke na akra no wo nyansa wo nim de na wo adwempa se de papa ye ma ne mregu a papa wo kofa so wo nyansa wo nim de se me ma papa mregu nti se me so pese me bobra na papa ka so wo boa e easy che ye na ye chetokuro mu no obebre da be ne china okay tipe na yetene kan no number no wempu okay number no ye 0247449657 me pacho ne number no erunie me hu be bia based on them numbers here but friend number we 0247449657 me pacho to boss ne bon number ni yi and the number ye de bedi djuma wo enne sisi empempren ya no 0247449657 0247 okay wala ya ye bo gusu me de wonti mu me so apa to ni mayi na wo akra no o yesa wotrim ya wo da ba bia de nipa na ono dam na ba peke eja wo because Ghana no de na America no tipe ba de o nyansa woni mi what you say na America no enti wo ma wotrim ya ode se ya wo to sie so na wo no wa mo ho modin a minim penfo bebe o ha ono wase bo de on fama ai enti sa no so bo de na ma ho so a papa ni free wa o di ja obetimi ahwe so but we three me de me say a papa ni ho a na wa be de obehu
decide ne de and di boys ni nya no so opa kakra bi ni say ya na ntrim ya ne de to no obeye so obeye adwuma kra na ya ne den what you say aha ebe sa na ntrim ya ne de nti na share so na me say ni say but me de ba bia mjina wanaja mamemfa ya ahoma no ntudwa ebiem say obetumi afre ye studio la no ewo 0594212823 05 mate 2523 no akawo okay and number is 0594212823 0594212823 ebrano nya so awia ne sa akosi tompo abewuram watehwe memhwe de aja ono na kata o media meni omonya adwene ebebi o ho a omode daada ni nipa masa media meni omonya adwene media gina na migina obi antim ngo me so ha media bia migina say o papa e foundation e ma na boy no say o ye foundation papa no won si na nsi ya edwirgu what you say nti le ma na wan toto ne ma aga se papa ese a wa na da cho ye dey ho be kirew what you say nti me de no okay ajefo wala roma ebre no nya bia ne sa ebre no ko ba wetimi afre 0594212823 0594212823 yawo tu siezu a on chat ntene ye no kre anase enye adwuma sa tiben no kre papa me so mi je bia me gina because of say e pass ye ana tiben ma men kwa amane so na menhwa de ewo ahase ye ma menhwe ade hello after come on fire atwa twede okay ma menti o lo prese you so interesting kwamba so chemu ye mi sunu tuna so for baby ready one okay on the last we want almost continue we discuss it ya chile balance wow it's like a little scar that's a little adia committee yeah ba yan ko mun kin sai ki se ku da wuce ki suwa kun ta kun ke yana ke ko fu ska ana nyawu kwa su no mo de ba ba di ko ko ni de ko yare on peso ba kin te ngari ba o peso te na o be kin tino ta bu se ni mo ko se bu se ska en chomba ma o ku so o ni to ba kin tino so iten Until I got it, you should use our own just in jail. Okay. Yes, you see, one of the so you can tell our soil. Okay. Okay, I'm going to be in the war. Mate, but as a passing here. Okay. 0594212823. 0594212823. Yeah, what is we see on chatting here? My man, come on, hello. Hello? Yes, I'm not doing very free. I just want to say about the Katakyie so new site. Alibaba, Abu Mokwadi. Alibaba, Maminti. What I want to judge you all. When I just want to look here. Never want to put the city so then so. On other side, one nka wane jama me hello papa ge ka wane jo betu di free so ya we to see so na so ko 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 so ko no mo ni ka le say we ti ko asia we ti me ska to say ti na o ni pa ne ka say o ko mu a ento ana jo mo ka sa pa enye dima Saba ya ba me ba cho
your TikTok live yes how YouTube KatakyieFM TV ayana wa subscribe we program sin nyina na wa bo do ma no so why me da see okay osu betimi Alfred Abaso 0594212823 0594212823 ya wo tu sie so a won chat ntene ye no kre ana se enya no kre sa aja ora on se de na make no and on se ana yi kan nti yes o nipa also ye dey o force one force a emwa what you say aha yes ana do no dem no ba be sole on se obu a onye busuani o but kani ni hu akra na modern bo wo bo ne ye otimi fansa ne ba ti da chi bi no dem lemu but ne hu modern bo keke no obetimi afa nipa no abehwe na eyi ama na wo si ya wo atu esie so no na afi na wo besom nipa na apa ko fa ne de ne ba ye no ti nu ansa wo ye de obebo obra ya wo atu sie so but bo abra ye papa se de be ada chi no wo pa nu obetimi ade ahwe ama no oja se ha ti sa do dem lem no ba be sound because Ghana say me to say iskafo bebre ya mo ma ye ni nyina no eye o ma o no mo dem lem ena Ghana ye wo iskafo man payfo me pese me body bia but ne ye wo payfo atitire o ma we ma kenen ko mo ma na be big but ye hu o mu what I say ye hu o mu bi nti eno anso ba to ne ma ye eno an no okay wala jam da say me ba so pi adwuma de nyina no ya na e wo YouTube no so enji se woni asante mantem ase kumasi ase krampa wadaroma se owo other regions wona ubetime nya programs nyina bia hwe wa bra okọ YouTube no so KatakyieFM TV na wa subscribe amaye na wa bo adoba na wo no so no enji se kobere champion lunch time no yet try say ya obon say wanya notification e wo phone so say ampa ya transe enti weti ye aye simple kra oboso a na wanya say owo eye Ghana ho say woni Ghana ho say one crime owo eye Kumasi asei say owo eye Sunwane owo tema takra de baabi bia wo bia no onya subscribe ma ye na obo eye adoma no so a your programs ni nyina ubenya bi enso atie na wahwe ye live ewo YouTube no so monya nsa ma ye na yedwuma de nso moso monya bi nti sa Katakyie de Anigyie Fie eno no 0594212823 0594212823 usubetimi afre na wabaso ya wo tu sie so a won che tenten ye no kre ana enya no kre sa tipen uja na super mejina ye nka se obi ampeki o but the dasi no so ba agya de waye na adwen se owosie so wo bobra de waye na adwen se ne papa wo bo support no o man papa ni ngu ase no wa wo fom no moto no gise won je wonye na adwen ena wa wo fom wo baba ba speed na de ba na ti sa chechede ne sebo se jata America tu oye danya America chechede be kono ni the same America kono na sebo na jata so betu di akọ a different obeba alright ba obeche but when I been say what the see so abrabon obobobi abrabon obobo onguni papa ni ma seda onguni mama ni ma seda obobo bra no papa obokọ agya wa wo se wo da minem ye jema bi egina medase me ba chopi obetimi afre na waba program so 0594212823 0594212823 on so betimi afa abaso na bibia nso aye kama Kantini Heba Center ana Kantini Heba adaroma pi ebia na akomayade na dawo so adwemu yare stroke ana akawanto form typhoid awo ho nsem menstrual disorder oba seboso so a
na kyese ayi bi oho wa ya sitim dwaw saa say cancer HIV sciatica asthma sickle cell ene diabetes hepatitis B ene prostate enlargement ni nyina no etu ase e de amawo bacho spiritual disease ni nyina etu ase de amawo spiritual attack spiritual malady ni nyina no etu ase de amawo Kantini Herbal Center ana okona etu ase de amawo me bacho pi adwuma sema ye program wa ono ohwe nyarewa no honhomo eno honam nyina otu ase de amawo ye wo afari ana ye wo adwoda de kosi kwasi ada ye adwuma da mu nyina me bacho obefre number wi na empenifo ajo so afari no ye wo Pentecost ehona turosi afari also ko Pentecost wo ahona abon Kantini Herbal Center number is 0243 288647 0243 288643 and now 0544 977823 na Kantini Herbal ajo so na bibia enso aye kama pa na also why fine Kevin boy super uja na ho oh dai dey say why en kanchiro okay isan say amen fa we kwanya mfato ho say Cristiano Ronaldo ne ba na obobo no o kasa obobo a ene wa wo ti fa bode beto chok o so kasa obobo a o che tinta o wona aso what talent ne say dey so ono enema no wo hodada so ate ase ana opapa legacy ne wo honom no opa bo kwan ato honom enti no timu na opa se bo no kra no ya sana ka ho o pedo koko no na akobobo na na ubebre oboko babu do no babre na age kra capture Ghana players bebre age ye non fa age no de bobo Ghana player be na we be kase we do 40 years or that's bobo ese say wo bo han play ye hu what you say what shame ma bo Sunday special wo be pie no na ona mu na ago Ronaldo wa bobo ache so hu 40 years or that's bobo aja o say ese ma omumu me so Ronaldo ba a wo kai bibini ba beti be atwa na ball went in mobi adwe bone wo wa fa pa ye bo bo so kan twasem no ko wo na abuni nem o da trawa say ye sa so hu sa ebre na so ye nsore so ase do akunwa sa inti se da me na me kan no ya wo tu se so dia tenten dia on cheye bare na se foundationally amano obehwe na dey wa to ne maye se da be ya bibia ebekoyi ama ya kwa no me nchia ma benis mo so na me nchia tunchimani me am ji ba ko tunchimani so ma me nchia tunchi tie na me nchia latimo ene rich todd mu se mu tie mo live on YouTube no so mu hwem pa na me nchia mu yeah Tiben super yenche tiefo I think say so for doing no boys na biem ene papa no aya de mani ade pa papa na bi shira moto ni se wa na be fix ni na tai pa ise mi tai na re ene papa na be adoma beba na me tai ni aye ni na lije no papa mu miem ku a wona abiem nyina nyame hye obi a titru pa hairdresser for ni tailor for no mo biem no na mu hye obi a ye che obi a superwa ye che obi a aja eko ya mechi Addis Ababa radio on fan ya go 24/7 and now on the baba kokko chim radio no kokunu Addis Ababa mechi ao me de ye wo tu sie so a kanka wa hwe kanka bewe wo eno ano go we pa de treze wala ja asibaba ahani di jumadi nya ebesie na yekoso ka mo se KatakyieFM say YouTube no live ye YouTube no ye adwuma pa